Yes, reka nizere ko umeze neza cyane nguha ikaze kuri The Sport Move aho tugiye kuganira tukarebera hamwe umwe mu bakinnyi bategerejwe muri ekipe ya APR FC. Ibiganiro byaratangiye byose tugiye kuza tubiganiraho gatanu kuri gatanu, turaza kurebera hamwe amazina yiwe ndetse tuze kurebera hamwe no akomoka mu kihe gihugu, ese ni umukinnyi usanzwe ukina kuwe mwanya, asanzwe afasha ikipe mu buhe buryo, ese ni umukinnyi ukina ikipe ya national cyangwa se ikipe y'igihugu. Byose uraza kubyumvira hamwe muri iki kiganiro, nguha ikaze. Nizera ko kandi wamaze kuba wakora subscribe niba ari n'ubwa mbere uyikoze, reka nizere ko ugomba guhita uyikora nonaha, ndetse wibuke no kuba wakanda kunzogera kugira ngo ujye uba umwe mu ba mbere ibiganiro byacu bigeraho neza gatanu kuri gatanu. The Sport Move nguha ikaze neza cyane. Nkuko mumaze kubimenyera hano kuri The Sport Move, ni hamwe mu hantu ugomba kumenyera amakipe cyangwa se ugomba kumenyera abakinnyi barimo barashakwa n'amakipe menshi yo mu Rwanda, abakinnyi bagiye batandukanye bakomoka mu bihugu bigiye bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Abakinnyi bajya baza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, tukamenya ese bakinnye aya makipe, profile zabo zihagaze zite. Niyo mpamvu nagira ngo kuri iyi nshuro duhite twinjira ku mukinnyi ikipe ya APR FC. Ibiganiro bikomeje hagati y'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe yiwe. Ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, akaba akina ikipe ya AS Douane yo muri iki gihugu cya Burkina Faso, akaba yitwa Hanabi Hadraoui Sanye, akaba ari we mukinnyi ikipe ya APR FC irimo irashaka cyane. Ni umudefanseri ukina muri central defense cyangwa se nimero 4 cyangwa se nimero 5 nkuko mwagiye mubibonya. Nyuma y'uko ikipe ya APR FC ibonye yuko uwitwa Nigena Clement asa nkaho yasinye amasezerano muri ekipe ya Al Hilal Omdurman isanzwe ikina muri BK Pro League, ndetse yanakinye amatsinda ya CAF Champions League. Murabyibuka ko yaviriyemo muri kimwe cya kane, yakinaga hano iwacu mu Rwanda. Yese itekereza uburyo yahita ijya ku isoko, itangira kugenda irambagiza abadefanseri. Amakuru mfite avuga ko ikipe ya APR FC yatangiye ibiganiro n'umunya Burkina Faso w'imyaka 25 kubera ko yavutse muri 2005, avuka mu kwezi kwa 12 ku itariki 20, akabaza azuza imyaka 26 mu kwezi kwa 12. Ikipe ya APR FC rero yese igana isoko. Numwe mu bakinnyi bakiniye ikipe yazamukiye muri academy yahara mu gihugu cya Burkina Faso, yitwa na academy yitwa AS Leopard de Centre Camille, ndetse ahita azamuka muri ekipe nkuru yitwa AS Douane, ari nayo ari mu ngubu. Akaba ari umukinnyi ukinira ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. N'umukinnyi uhora w'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Ndimo ndabibona kuri liste iheruka guhamagarwa n'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, murimo murabibona mu badefanseri. Umudefanseri wa nyuma kuri nimero 12 kabisa, murimo murabona numwe mu badefanseri bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Ni ikipe ya APR FC yahisemo kujya muri Burkina Faso nyuma yuko navuga ko nimwe mu masoko yayihiriye cyane. Wabirebera muri Cheikh Djibril Ouattara baguze bakuye mu gihugu cya Burkina Faso, kongeraho na Memel Raouf Dao uheruka kugurwa umwaka washize, ndetse nawe yaje akanganye. Usibye ko ubu ngubu bisa naho nyuma y'ikibazo cy'imvune yagize bisa nkaho yasubiye inyuma, ariko kuri ubu ngubu akaba yagarutse. Ni ikipe ya APR FC irimo iravugamo izi transfer zikanganye. Gusa ntekereza ko ku bantu bakurikirana ikipe ya APR FC umunsi ku munsi ndetse n'abakunzi bayo, kimwe mu bintu byari biteje impungenge hari harabuze umudefanseri. Abenshi bibazaga ati Nigena Clement ko agiye gusohoka, ninde uzasigara ayoboye? Ese ni Yunusu cyangwa se bazagura undi mudefanseri ugomba kuza agafatanya na ba Yunusu ndetse na ba Ishimwe Abdul ndetse n'ura mupeti bakuye muri ekipe ya Gasogi United. Ni ikipe ya APR FC siwe mukinnyi wa mbere uvuzwe muri ikipe muri uyu mwaka cyangwa se muri iyi sezo tugiye gutangira, kubera ko bivuga ko ikipe ya APR FC yamaze kujya ku isoko kare cyane. Hajya havugwa rutayizamu wo muri South Africa wabaye Mel Bitel, hajya havugwa umuzamu ukomeye w'ikipe y'igihugu ya Mozambique nawe ubanzamo. Ubona ko ikipe ya APR FC ku kintu kijyanye n'isoko irashaka kugisoza kare cyane. Andi makuru aremereye nuko ikipe ya APR FC kuri ibintu bijyanye no kujya kuba yajya ku isoko, hari amakuru avuga yuko, gusa ntabwo ari amakuru ari confirmed, nuko ku munsi w'ejo abantu bazitabira umuhango wa APR FC wo kuba yaserebura igikombe ngo bashobora kuzabereka umukinnyi mushya, yaba ari umuzamu cyangwa se rutayizamu, bashobora kuba baramaze kumvikana, ndetse bivuga yuko agomba guhita sinya muri iri joro.
ayo ni amakuru yakomeje kugenda asirikira, ariko byose bikaba bifite aho bihuriye n'ikipe ya APR FC yaganye ku isoko hakiri kare, kubera ko turahita twinjira mu gihe cy'igikombe cy'isi ndetse n'imikino ya gishuti ku makipe y'ibihugu. By'umwihariko murabizi neza ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ifite umukino wa gishuti uzabera muri Morocco, ifite umukino wa gishuti ikipe y'igihugu ya Comoros ndetse n'ikipe y'igihugu ya Tanzania. Nyuma yaho tuzahita twinjira mu gikombe cy'isi, ariko igikombe cy'isi kikimara kurangira murabizi neza ko hano mu Rwanda hazabera Sekafa Kagame Cup ikipe ya APR FC yifuza kuzatwara, nk'uko Sekafa zose ifite 3 yazitwariye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni APR FC ishaka kugana isoko hakiri kare kugira ngo niba n'umutoza wa Taleb azahaguma azatangirane ikipe hakiri kare cyane na pre-season, ku buryo bakwitwitegura bakaba banakwegukana icyo gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Biravuga ko rero ku munsi w'ejo ikipe ya APR FC irimo iracelebra iki gikombe cya championnat, bashobora kuzagaragaza umwe mu bakinnyi bashobora kuzaba baraguzwe muri iyi saison. Namwe mu makuru arimo aragenda avuga ku mihanda, ariko nanone umuntu atakirensa cyane kubera ko ikipe ya APR FC amakuru y'umuzamu yo ntekereza ko amaze igihe kirekire, ko nk'uyu muzamu w'amakuru yatangiye kuvuga ko yasezeranye no muri ekipe yabagamo, kuri ubu ngubu akaba ari muri kamp n'ikipe y'igihugu ya Mozambique nayo ifite imikino ya gishuti, ndetse we binavuga yuko kamp ikirangira agomba guhita aza i Kigali agatereka umukono ku masezerano. Gusa ibiganiro biracyakomeje hagati y'ikipe ya APR FC ndetse na AC Diagne. Biravuga yuko ikipe ya APR FC igomba kugura amasezerano y'uyu musore yari afite muri ekipe, kubera ko niyo kipe navuga yakinyemo akimara kugira kariyere y'umupro, cyangwa se akimara kuva muri academy, ko n'umusore ukiri muto kuva mu mwaka wa 2019 kugeza muri uyu mwaka aho yinjiyemo afite imyaka 19. Urumva ko ni deal ikomeye, ni deal ifatika kuri ekipe ya APR FC. By'umwihariko mu bakinnyi b'Abanyaburkina Faso no kureba uburyo ikipe ya APR FC irimo irakomeza kugenda yitegura cyane, ihanga amaso imikino izaba ikomeye ya UEFA Champions League, nk'ikipe izahagararira u Rwanda muri imikino ya UEFA ya CAF Champions League tuzakazareba niba ari ekipe ya APR FC igomba kuba noneho yareba uburyo yakwikamata, noneho ikaba yashakisha uburyo yakomanga ikinjira mu matsinda ya CAF Champions League. Nuko uko bihagaze muri ekipe ya APR FC, ariko kandi nkubwira ko ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru aremereye, amakuru utasanga handi nitwe abantu bayamenya bwa mbere, transfer ziremereye mu makipe yo mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi, byose ubisanga hano kuri The Sport Move. Reka dushimire abantu twabanye muri kigano, dushimira by'umwihariko wowe wamaze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane, ndetse nawe utarayikora ko wayikora nonaha, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza umunsi ku munsi hano kuri The Sport Move. Mubwira ati ibiganiro ndetse n'andi transfer agiye atandukanye uzajya ubisanga hano kuri The Sport Move. Mubwira ati nakagaruka, ciao ciao.